Pwede na ang kok tripersong no hamay maraw borok oyor ano ram bagay tabuk ani kabelai tong yung inay inibit yung maglay ka o chini kok pan bising tuy bon bagay tal kusong no koko tachi thay nui kanang thương hinui ang mapoyaw ang kok may ang pia sirik mase wala no miyoram chief minister miniman ko miyoko ni tuy bata masa abo ang isisa huktani eba erding klajui lukusong no kanarawana ayon November 9 2023 Mizoram Chief Minister Joram Thanga has requested Union Home Minister Amit Shah to replace incumbent Chief Secretary Renu Sharma as she is not familiar with the Mizo language and Mizo people generally do not understand Hindi. A Mizoram government official said that the Chief Minister, before joining of the new Chief Secretary Renu Sharma on November 9, I had written to Shah stating that after the retirement of Chief Secretary Landon Moya Chauka, Gujarat IS gathered additional Chief Secretary Yesi Ram Thanga should be the next Chief Secretary. The Mizoram Chief Minister in his letter to Shah said that Mizo people by and large do not understand Hindi and none of his cabinet minister understand Hindi while some even have problems with the English language. In such background, a chief secretary without the working knowledge of Mizo language will never be an effective and efficient chief secretary.จึงยอดตะบุกEnglish ko bucibayo buciong ya Mizoram ne chief minister Renu Sharma Mizo kok maya bagoy se Mizoram ne chief minister a Renu Sharma no binahas dewo chief secretary una musung ya tabuk Mizorok bong ne kok ne bagoy rang bagoy no ini bong ne office ni kok Mizo kok bos segi maya te bong ne haste Mizo rambo segi maya tabuk yot to kok thumpan hindi alkapan do kotor hindi Mizo rok thungrung rok bui ne kok bai kok naro ya borok kok naro go bong ni Mizo kok bai bui bong ni Mizo kok bude buja bo borok nai na thang yak borok bong ne kok bai ne kok naro go hai ke no asam bo hai ke asim is kok naro go Meghalaya ke garo kasi yan kok naro go netaro tai Calcutta ke kok banyi bai ba lesba kok banyi ro bai tabu ang sana mo chum hai ke se jini thungrung ro ye prut tongo kok thum panda bertelago jini ti prasa bai ti prasa thungrung MLA ang thung minister ang thung kok banyi bai se walai to tabu kaisa kok ang nugui tongo kroksa wansa jini kami ro pa pai ke jing joto bororo kok banyi bai je jing borok bai kok sa oron na jing ke chen nung jago te wansa rok jing no mechen ramani jing no ko tharmani silai bai ya bom bai ya dekar bai ya borok jungan batharo kok ni bising dei omono ro ko yang se kok sanai omokok banjui mung tham tongo prithvi re je boroke sangsar selai sabator ma tabuk jong tini ama ni bakhanok tekto tin ko bai ko banjir bai duk khora ka hingge tin ama jong na seraya pano serang mung hai jong hamui maya tai kaisa prithvi re je boroke sangsar sai sabator ma jung jotet ti prasaro ot
Pipraha saka jin amak hakalap sakawo jini japung berawi na jung samung tangwe ayu. Megeteng klai na yung tung, ku klai na yung tung, pai pal klai na yung tung, sikapong tung. Abo jung samung tangwe ayaman abo jini mani abok ti jama sai layu. Amun bekai jung sawo sam ni serai mung langka. Jung kep ni serai mung lang ya ang bujuma ke hai jini han serai mung lang. Bahaya ke abo Manipuri bai Manipuri walai laya walayo kuki bai kuki walai laya walayo Manipuri bai jugle nai di takuk kai bukso de Burma bai yo maje walai mal kako yang bai rangfol walai mal kako adona kar bai di jini de Burma bai de Burma se walai lai tongke abo han Israel munang di ba Tawag raya rock tongo yorawo. Jinip diperasa advocate, engineer rengteng, doktor rengteng, officer rengteng profesor, gurui. Ia tabuk tiun kebangma acai pai ko moti broro. Ia ba tabuk joraju. Jini mani kok bai, kok bai rang se lekana rengjago. Sani tham tiun mayago. O sani tham ek dui tin ban kiri oboto. Rungno bisini bisi tham cerai rong ni serung mungse eba purung mungse apa jung lajena nang man ye ang bujimani tabuk jung jini kokoro kokono jung tisa na thang nang ke ten bi jorawo ajarawa jini beriro tipta joro sari bului habanok thang opinok thang ajorawo nok kong sa kong ni bising habui yapa sunduk tiro pulugi nayi krok sa krok ni sari sogi reka aron ni sepayo kan borok jumrok hai kano ang wan song mani ko borok language moment kala na nai ang wan song kebarung no koroko sini prungi engja prungno kotor polis English bai prungno jong English Bay University, pemorok sini perungai yang kelak. Jehai sekang cucurok ni jorawo sakurata tongo apru wan sorokno kami borok roketono no kawo okrata rongno tumui dapan nungui pusubui jungno perung payo ko waji hai keno sini ko borok nobo perung jakeba juga truk jung agok mana ini ang kakawo asugno yotono ambai